Danas radimo visoke stubiće. Visoki stubić se obeležava kao slovo T koje ima po sredini ovu kosu crticu u šemama i to je po američkoj terminologiji, to je double crochet i on se obeležava sa skraćenicom DC. Počinjemo sa radom. Ja sam ovdje napravila 3 reda i započela 4. da vidite kako izgleda gotov visoki stubić. Počinjemo. Pre svega zahvatimo nit, provučemo heklicu kroz petljicu iz prethodnog reda koja nam je sljedeća na redu, provučemo nit i sada imamo 3 niti, odnosno 3 petlje na heklici. Zahvatimo novu nit i provučemo kroz samo 2 petljice i ostaju nam na kraju 2 petljice. Ponovo zahvatimo nit i provučemo kroz preostale 2 petljice i napravili smo visoki stubić. Hoćemo još jednom. Zahvatimo nit, provučemo heklicu, izvučemo nit, ponovo zahvatimo nit i kroz 2 petljice provučemo, ostaju nam 2 petljice, zahvatimo nit i kroz preostale 2 provučemo. I tako se pravi visoki stubić. Sada ćemo to uraditi sve isto do kraja, da vam pokažem kako se započinje red kad se rade visoki stubići. Što se tiče započinjanja novog reda, najčešće to bude 2 vazdušne petlje. 2 vazdušne petlje i onda u prvu petlju, odnosno posljednju iz prethodnog reda, nama je sada to prva jer smo obrnuli rad, radimo sve isto. Znači, namaknemo petlju, provučemo heklicu, izvučemo nit, provučemo kroz 2 petlje i provučemo ponovo kroz preostale 2. Sad, ne mora to da uvek bude baš taj način za početak reda sa visokim stubićem. Nekada, vidjet ćete već u radu, pokazat ću vam to kroz primjere, nekada se napravi samo samo jedna vazdušna petlja i onda se malo više izvuče ovako nit i radimo opet visoki stubić u tu prvu nit, vidjet ćete već. Zavisi od šeme, nekada će da bude i čak 3 vazdušne petlje u šemi, ali se tom prilikom računa kao prva petlja. To što imamo 3 vazdušne petlje računaju se kao prva petlja i onda krećete sa radom u narednoj petljici. Znači napravite jedan visoki stubić u narednoj petljici i vidite ovdje gotovo da imamo identičan visoki stubić. I tako radite do kraja. Vidimo se. Prijetno!